Mahlabezulu amahle ngiyalibingelela kuzindawo zonke lapho likhona kumakhumbi amane omhlaba. Ngifinyelela kini ngingusipho senkosi Balule, umkhokheli wesintu samahlabezulu. Ngelanga lalamhlanje kunyanga kaNkwenkwezi, ngilibingelela ngise Manchester. Ngiyalinxusa amahlabezulu kumcimbi wesintu samahlabezulu esiza kuba nawo eManchester mhla ka-27 kunyanga kaNhlangula lonyaka. Umcimbi lo ngowenu, ngakho nginxusa lina lonke ubana liqoqane, libuthane, libuye lingumdeni, libuye nabangane, nibuye nabomakhelwane benu, libuye nabatsha, nabasakhulayo, nabadala, lonke jikelele lize kulo umcimbi ongowamasiko, umcimbi ongokuziqhenya ngokuthi thina singobani, umcimbi oveza imvelaphi yethu. Lo nyaka umcimbi lo uzaba umcimbi omkhulu kakhulu, umcimbi ozaveza okunengi. Njalo ngiyathembisa ukuthi uma ukuthe wafinyelela, uzojabula, uzoba unathi, njalo kunengi okunye okuyinsinda abaphendule eliza kubona kusenzakala mhlana welanga lomcimbi. Ngakho xhumana nathi, ungene ezinkundleni zethu zokuxhumana. Siyatholakala ku Facebook, siyatholakala ku TikTok, siyatholakala na ku Instagram. Kuzo zonke izindawo woba nathi. Mahlabezulu amahle, siyabonga.